Megumpisaya king simpleng sipon hanggang naking alangpat ng pamanguko. Iniingde na sana ning 1-month-old ay Olivia Infante ning Barangay Santo Rosario, Mexico. Ibaby Olivia ing pekatauling miyango biye pauli na ning sakit apertosis keti Pampanga. Ken simple mo pong kay sir, ken kuko mo po, ay sipon po sir. Po pong itang atching mo po makanyan. Pe check up niya pin po, sabi daw po, ala naman pong may akit plema king gulot na po. So balami po okay ya mo po kanito, alaya pong daramdaman na naman po. Kay bat po, mapilan mo pong days kanito, next start na po pin po itang impamanguko na po. Kwento na ning kayang ima ay Sheila May, February 19 anyang pilay dekeng hospital Ibaby Olivia. In-advise na kami po ng doktor, no, yung pedyana na i-admit na pin po. Taka rin na po mag-start na kinaide po, tinesde po, may akit po kayong test, no, pertussis pin po kan. Epa may bakuna kontra pertosis Ibaby Olivia anya agpang kanuking kayang doktor tambing yang severe case ing denasa na ning bingot. At maski na pamibili aking intensive care unit, may patlo dya pangisngawa Ibaby Olivia anyang February 21 o king kayang kaduang Aldo king ospital. Sobra po itang pamanguko na balamtang kukune po talagang pang maragul po. Matsuraya po talaga kuko. Aliyam po itang simpleng kukuya mo po karing anak. Sobra po kasakit kasi pilan miya pa mo po kasing bulan pong akayabe po. May man po kasi lubos isipan po na agad ya pong mawala kaya kami. Uling makayaway ang pertosis tambing noman kanong menabiso king karel ang komunidad ding opisyal ning Barangay Santo Rosario, Mexico. Dapot problema pa mo rin kanu ing supply ning bakuna para kareng may sabing sakit. Pitalan niya po king Karela, sir. Dininan nila po ang panoloket ang prophylaxis po. Bakanta po, reta po nga liwang kitang compound, ela po mamiyawa kitang sakit ay ita. And then po, reta po, pepabalwan nila po, reta nga liwang pengari ka rin, na deta pong kulang nga bakuna para karetang bingot, edad 0 to 1 year, na kailangan na pong magpabakuna kining kikatamong health center o rural health center po. Kumusta naman po supply yung bakuna ganyan? Actually po, supply mi po king karinganak, okay naman po, pero itang pertussis, halata pa pong bakuna kanito. Agpangkin Department of Health o DOH Region 3, kadwaya ing Pampanga ating 12 cases kareng ating pekamarakala kaso ning pertosis keng Central Luzon kabang mani muna neman ing Tarlac. Peka vulnerable kanu kareng may sabing sakit deng kayanakan. The province of Tarlac has the highest number of reported cases. So as of Morbidity Week 13, March 30, they have reported a total of 84 cases. For the vaccination history of our pertussis cases, majority of our cases are not vaccinated. Dapat mo naman kanung pasiknan ing surveillance ang yang kareng asymptomatic close contact uling tutuya kanung makayawa ing sakit. For the asymptomatic close contact, you should implement to daily monitor yourself for 25 days after the last exposure nyo to the suspect or confirmed case. So once na nag-develop ng mga symptoms, we advise you to consult the nearest RHU or hospital. Samantala, minuna ning megdeklarang state of calamity ing Iloilo at ing probinsya na ning Cavite. Pauli na ning pamagtas na ning kaso ning pertosis. Keti naman Pampanga sinigurado na naman ning provincial government on track lareng karelang surveillance team. Dapot pauli na ning lapit na ning probinsya king National Capital Region o NCR. Era mo naman kanulalako ing posibilidad a magdeklara mo ring state of calamity. Sana po hindi na po tayo umabot sa ganung pagkakataon. Pero kung kinakailangan pong aksyonan, ay kung ano po ang ginawa ng ibang probinsya o ibang cities po sa Metro Manila, kung kinakailangan po mag-declare ng state of calamity, gagawin din po natin yan. Pero nakabantay po tayo ngayon.
Ngayon, sa mga may sintomas po ng pertussis, yung matinding ubo, lalong-lalo na po sa mga anak ninyo, sa mga newborn, agad po natin ikonsulta sa doktor. Dahil kahit ano naman pong sakit, pag maaga pong nalunasan o na-detect, magagamot natin yan. Angyang mauuloy sakit na pertussis, magluwala ka nung pesibayong ordinansa pangkanitang ipasyagreng mapilan health security protocol lalo na ngening kalaldo at akala ring lulwal a memalen. Sana po iwasan muna po natin yung mga gatherings, yung mga nilalabas po natin sila para po, alam naman po kasi natin ang bata, yung kanilang protection, hindi pa naman yan kasing lakas ng katawan natin. So kung maaari po, iwasan muna po natin na ilabas sila or pag meron tayong bisita na nakita natin na merong sintomas ng matinding ubo, mga ganyan po. Sana wag na natin ilapit doon sa ating mga newborn, sa ating mga anak na alam pa po natin na hindi pa po kumpleto ng mga vaccine. Ako yung kayong dalasuyo ay Paulo G. Santos, ating pusong makabalan.